logo. Dragi mali. Gdje si ti? Dobar dan, dobri ljudi, dobro došli. Dobar dan, dobri ljudi, dobro došli u novi video na Triple D kanalu. Kao što vidite, pozadina je drugačija, mjesto je drugačije, znači nisam u stanu, malo sam otišao do svojih u Bukovlje. Evo, trenutno se nalazim u sobi gdje su nastali prvi moji videi, gdje su nastali prvi događaj iz gimnazije. Znači, tu je ta stolica bila, tu je to mjesto. Znači, vraća velika sjećanja. Danas sam odlučio da snimim jedan video kao vlog prilike. Kao što imate priliku da pročitate naslov, znači piše moja kolekcija mačaka. Znači, ljudi imaju kolekciju kao je patika. Djevojke imaju kao je kolekciju šminke. Ljudi imaju kolekciju kao je zvučnika. Ali Triple D ima kolekciju mačaka. Znači, danas ću vam pokazat kakve to sve mačke imamo, odnosno mačke. Pokazat ću vam koja je to rasa, koliko su stari, kad su tu kod mene i tako dalje i tako bliže. Znači, pokazat ću vam i Rokija koji je bio zaštitni znak događaja iz gimnazije, znači to je moj mačak crni. U svakom slučaju, ljudi, ostavite lajke i sabujte na kanal ako niste i uživajte u nastavku ovog vloga. Zašto baš ti, moja, ne znam pjesmu dalje? Zašto baš sad da se upali kosilica kad ja snimam ovaj video? U svakom slučaju, ljudi, danas ću također da odem do bolnice, znači do doma zdravlja, zbog čega moram da primim injekciju, znači moraju mi ljudi staviti, znači tetanus. Zbog čega tetanus, ono, ugrizao me pas, primio sam 1/3, moram primiti sad još jedno, znači ima da me bodu, ima da mi gusu razvali. Dragi mali, gdje si ti? Znači, ljudi moji, sjećate se, sjećate se onog mačka koji je bio sa mnom kad sam počeo snimati događaj iz gimnazije. Čekaj, hajde, nisam ništa promijenio, vidite koliki si. Stani, šta ni snimam video? Stani, snimam video, nemoj mi biti blentav. Ne budi blentav. Dragi moj mačak. U svakom slučaju, ljudi, ova vrsta i rasa mačka je Rocky. Znači ide u teretanu 7 puta u sedmici, znači svaki put kad ode radi bench i ruke, zato je ovako lud, znači istrgo me čitavog. U svakom slučaju nisam ga mogao pokazati zato što je mačak, znači on ako želi da se igra sama, dođe do vas da se igra, ako ne želi, nemoj veze ići njemu jer popit par masnica i bit će ti krvave ruke ko što su kod mene sad. U svakom slučaju, ljudi, ovo je bio najložiji mačak koji ćete imati priliku danas da vidite, zato ste ga imali priliku kratko vidjeti. Znači on je bio događajima iz gimnazije, tako da on je old school mačak, što bi se reklo. Istrenirani Rocky. Danas sa mnom kao i u pretprošloj epizodici Rocky. U svakom slučaju prelazimo na mačka broj 2. Znači drugi mačak, ovaj sam frajer spava, on uvijek spava, znači nikad ništa drugo čovjek ne radi u životu osim da spava. U svakom slučaju, ljudi, ovo je Garfield. Znači, drugi mačak koji ću danas pokazati je Garfield. Znači, njegove specifikacije. Mnogo ovako, malo lud mačak. Ima kandže oštre bože. Znači, ovo je jedna kandža. Ovo je jedna kandža, znači, reže kožu. Znači, ne treba kad nemaš noža u kući, njega zuvniš, ovako da se s njim to reži. U svakom slučaju, ljudi, sad ćemo godinu dana, znači, nekakva je posebna, velika rasa, jer je ogroman mačak opet, ali tako. Malo si me zaboravio ovdje, nemoj mi grati, nemoj s tim mačak. Znači ovo je Garfield, vidite kako me sad pozdravlja tu. Još kako ima specifikacije, kad vidi ovako nešto, ovo. Obavezno na to ide. Znači obavezno to mora napadat, to je njegova užna specijalnost, znači. No nemoj ti meni lud biti, sad se prebacimo na mačka broj 3. Znači ja bukvalno hoću snimati ovaj video, ona se tu pojavila. Znači ovo je jedina maca koju imam. Znači ona je mačka, kao što vidite, mnogo umidata. I nešto mnogo zanimljivo kod ove mačke što se razlike od ostalih su njene oči. Znači bukvalno, ajde pogledaj gore kameru, kamera gore.
vidi je. Evo, ona me voli dosta. Vidite oči kako ima. Halo, Maco, gdje gori kamera, alo? I ona jedina, znači, mačka koju imam ovdje. Tako da, ona je ekstra dobra, ona sluša mirno, neće ništa, ne glumi budalo, kao ona trojica hajvana. Znači, bukvalno ja zovem Kylie Jenner, zbog čega Kylie? Zato što ima oči kao da ste joj stavili tuš. Znači, tako je specifična mačka, kao da se šminka, bukvalno, zato ja tako zovem. Znači, Kylie, dobra si ti. I znači, ostaje još jedan lik da vam ga pokažem, znači, doktor Bukovlja. Znači, mačak, znači, neću ništa još odavat, znači sad kad ga vidite kakav je frajer, znači ima 6 godina, bratu jede malu djecu po selu. Znači, bože, jel' tako Moća? No drogo, moja lijepo Moća. Ona neće ne udarat, neće ništa, ekstra je dobro. Znači ljudi, uspio sam vam snimiti 3 mačka, odnosno 2 mačka, jednu mačku. Ovog trećeg, odnosno najstarijeg, nema, znači frajer se negdje izgubio. Kaže, nemoj me brate, ajde na kamere nikako. Nemoj me snimati, danas nisam nagodan. Rekao, dobro brate. U svakom slučaju ljudi, sad sam krenuo od kuće, znači, i idem do doma zdravlja da primim ovaj tetanus. Znači javljam se kad budem negdje u blizini i tako dalje i tako bliže. U svakom slučaju ljudi, bacite like i subscribe na kanal i uživajte. Znači ljudi, tačno sam poželeo ovo svoje mjesto ovdje. Realno nisam dugo vremena prošao odavde. Onako, puno srce ljudi, napolje 25 stepeni. Bratu, znači asfalt se prži, znači jara ne možeš jaje na asfaltu ispeći. U svakom slučaju ljudi, približavam se domu zdravlja, snimit ću vam još kad budem primio injekciju, odnosno taj tetanus, da vidimo kako će on reagovat na moje tijelo i tako dalje i tako bliže, valja će se biti dobro. U svakom slučaju sad je otprilike 3 sata, javim vam se kad budem u blizini i javim vam se poslije kad mi budu dali, kad budem primio, znači kakva će reakcija da bude. Kaj je bože, znači sad idemo kaj grada. Upravo sam završio sa primanjem ovog tetanusa. Hoću da vam kažem da držim sad kameru u desnoj ruci jer lijevu znači ne osjećam. Imam osjećaj kao da je neko uzeo žagu i prešlo preko ruke. Tako da bukvalno mogu odsjeći, od nje nema ništa. Sam tarlaha ovako. U svakom slučaju ljudi, to je to, prošlo je dobro, žena je rekla Ajdine, primit ćeš sljedeću tačno godinu dana, tako da ljudi moji, idem sad nazad u stan i nastavljam još priču neku odjavnu i to je to. Znači ljudi, odlučio sam eto jednostavno snimam neke vlogove ovako dok je Ramazan. Šta ću ljudi, moram neke videe snimat. Valjda će vam biti zanimljivo gledati ovo. GG. Znači ljudi, evo poslije pola sata hodanja još napokon sam stigao do legendarnog mjesta, znači negdje do svoje zgrade. Hvala ti Bože dragi, hvala ti što sam došao, a da nisam umro. U svakom slučaju osjećam trenutno neku kao bol u ruci, a valjda to je normalno, rekla mi je žena. Sutra neš osjetiti ruku, znači ko da nije tvoja, kaže. Neku rijedu ženo. Ljudi, odjavni dio ide kad se vratim napokon i kad uđem u stan. Tako da ljudi, hvala Bog što sam vam došao dobar, zdrav, čitav. Lijepo je doći u svoju avliju. Šepa! Troši struju, ajde troši struju doktore. Kaj taj zvuk. Druže. Lijepa kuća, a u kući nikog. Oh shit. Oh shit. Znači ljudi, osjećam samo ogromnu žeđ. Pošto danas dosta pješačio, dosta vremena proveo u hodanju. Znači trebalo mi do Bukovlja sat vremena i od Bukovlja sat vremena po ovom suncu. Usput primio sam ovaj serum, onda sam se morao sa mačićima igrati, odnosno sa mačicima i mačkama. Tako da danas sam obavio dosta posla, plus snimio sam ovaj vama video, sad ću da ga etujem, renderujem. Nadam se da ćete moći malo da uživate, da se neko malo smijete i tako dalje i tako bliže. U svakom slučaju hvala što ste pregledali ovaj video, mi se vidimo u sljedećem. Do tada veliki pozdrav od Double Dia, Triple Dia, see you!